Ya oshigwana omuharapo nawa nandi muhareke momutenya ngugonena neno otatu kapopyeni kombinga yokupreventa autism. What can we do to prevent autism? Ya nandi popye mpano kutya kandishi expert mo autism. Ya otandi kambadhala kuraisinga awareness opo tutaleni kutya otatu kwatheleni ngiini uunona wetu. Ndjino part 3 ya neno otatu kapopyeni kombinga yo prevention. Ya okuprevent autism otaku tameke oshitsa shotango okumona omandhindhiliko go-autism eto kongo ekwatho manga kuyele. Ya okanona sho taka valwa kuza pesiku lyotango kavalwa sigo opomvula yimwe, nokuza pomvula yimwe kuya pomvula ontiyali, nokuza pomvula ontiyali kuya pomvula ontintatu sigo pomvula ontintano, mpono opo puna developing brain. Onkene otuna kwiitulamo meputuko lyokaana atuhe. Tate okuna okukala iitulamo ngaashi ala meme iitulamo. Ya kuku gokaana naye okuna okukala iitulamo. Ya nongele owuna aantu monkalamwenyo yoye taya vulu okukusapota, ya aantu taya vulu okwiinekelwa nayo ekukwathele meputudho lyokaana. It takes a village to raise a child. Okaana kakali haka putudhwa komuntu gumwe. Ya otatu mono mo culture dhimwe momiigwana yimwe ngaashi yaatokele nando okuli aantu ohaya zi momiilonga nenge ngaa aantu mba ya putuka ya mono omaudhigu ngono guunona ngaashi autism ndono aantu kayeshi kutya otadhi zi peni. Otapeya meme tazi momiilonga etaka sila uunona we oshimpwiyu sho tawu putuka sigo tawu ningi oomvula 5 opo ihe tashuna kiilonga. Ya ngawo okusila oshimpwiyu eputuko lyokaana ya opo kaputuke nawa, that developing brain ya opo okaana kaputuke nawa. Shaashi okwa monika kutya uunona otawu putuka nuudhigu sho oomeme taya yi kiilonga. Ya ngele nee kuna supporting system, kuna naana aantu weyi inekela tamu vulu okuputudha okaana nawo, taka vulu ngaa kuya kuyinakulwa andola, fala okaana koye kokiinda ngele owuli ongwaike. Nende muli megumbo aashona nende hamuyi kiilonga if you are a busy mom. Fala okaana koye kokiinda okuna uunona uukwawo. Ya otapeya kiilonga hwepo shivulithe keli okwaakeke keli megumbo. Ya opoint ontiyali okutya ino putudha okaana koye okwaakeke. Ino etha okaana koye kaputuke okwaakeke. Shaashi okaana keli okwaakeke otapeya kakale keli at risk of developing autism. Ya ngele oto vulu kuka kongela okakwawo kaputuke nako taya dhana. Ya oshinima shakala hashi practicewa mee culture dhetu. Ya toka kongela nende oka cousin kako taka zi ko-village or wherever keye kadhane nokakwawo. Ya ngele otashi shiwa megumbo namukale muna aantu. Ngele otashi shiwa okukala wuna aantu megumbo namukale muna aantu pethimbo to putudha uunona woye. Opo uunona wukale wuna enough human contact. Ya okupopya nokaana naku kale priority. Ya okaana naka pewe attention. Otaku tiwa encourage language development. Una okukala to encourage okaana kapopye through ngaashi mokulesha uumbo, mokudhana nokaana uupuzzle nando okuli nende uudhano ngaa wontumba, nende to lesha nende twiimbi nokaana, singing and playing games, nokukala nee wuli mekwatathano nokaana. Ituye pondje, ituka ninge shontumba. Okaana naka kale oshitopolwa shiilonga yomegumbo. Ngele aantu otaya yogo nako naka pewe okayaha kako keli mpee etaka yogo. Ya aantu paife ihaya yogo nee aantu oyendji ohaya yogo nee nomashina paife, maala natango kambadhala okutala kutya otamu yogo ngiini, otamu longo ngiini oshilonga shono nokaana otaka pasamo ngiini moshilonga mo. Tulamo omeya, tulamo oohema, pelesa mpa. Ya ngawo sigo okaana nako otaka kala kena ohokwe okwiilonga nokupulakena kaantu nokupopya.
Ya ngero ka anto ta kombo nando kuri ngero puno rukombe nako nakapewa kakombe nendo karapi kathete ya in machanga ya utaipokaana ohukwe yokupopya ya okana ngero katoyo ngashi ndati inopumbwa kuputudha okaana ongwaike nakaye kakatalelepo inakuru ngero uno omuntu monkalamwenyo yoye eshi okwiinekelwa okaana naka katalelepo kooinakuru nende ko anti yako ya opo kiilonge kukala pomahala ga yooloka oorutine dha yooloka puna omalandulathano giili puna iikulya yiili puna environment yiili omudhingoloko gwiili okaana eta kiilongo kutya life oyili ngeyi oyili complex ngeyi ya otaka stimulatewa different shivulithe kelya pehala limwe sigo otaka koko ngweye aukana hakalya iikulya maybe the same otapela noho ngweye kuno experience yokuputudha uunona shaashi okaana kotango nando kuli ya otakutiwa naku avoiding trauma ya uunona inawu ihatapo inawu ihatapo wuyehameke komitse momagumbo getu ndishi paife omuna oombete dhono oondeendeeka uunona nuye nende opomatalashe nee atuninge inyana ya inawu gwako kiipundi inawu gwako unene sho tawu tameke kukookaya inakatseya natango inakakoka kuzako kombete nawa ko okashona ko keshi kwiinyenga otapeya wekalangeka kombete sho tokagaluka okazako kagwako sho kapenduka taka kambadhala kuzako kokwene uunona nuye pomatalashe ya uunona nukaye huzamo membo nukaye hufalwa pondje okaana nakaye pondje taka kadhana pondje ende ano okaana koye pondje tokuulukile iinima ngweye tokuulukile omadhina giinima ya okaana nako otakiilongo ya inatu vala unene uunona twakoka kandishi nangele shino shili ngaa yanda wa control maara okuvala uunona twakoka natango otasheeta uunona ngele tate na meme oomvula odhayo unene otapeya sheete uunona tawu valwa wuna problem. God want us to have our children in our 20s mao omalutu geli hwepo ya uunona mbu wamwena nawo nuusilo shimpwiyu okaana koye ngele okamwena haka kala kamwena kagundjila nawa ihakalili ihakaningi shike inoka neglecta inokeetha kakala kamwena ngawo talk to that child also read her books play kaleshele uumbo uunona shahanga koomvula dhawo shaashi uumbo uli poomvula ya okena kutya ngelo okaana komwedhi 6 otolesha okambo keli watya ngini ngelo komvula otolesha okambo katya ngini ngelo komvula 2 otolesha okambo katya ngini ya iinima nzono sing with your baby imba tuyimbi ngaa uyimbile ombo uunona mbo tuyimbi nokaana koye tapeya ngaa puna kamwe hamukiimbi nokaana koye sigo atseya lela nokutumbula niitya shaashi ngawo oto stimulate okupopya mokaana ya nokuuhaleka okaana koye practice those skills and those social skills ngaashi knock before you enter those simple things at home ya okaana nakakala oshitopolwa shinima mbi tayi ningwa megumbo. Make your baby food from the scratch okutya natukala tatu paala uunona omapolisa niikulya nzo yaza moositola iikulya yimwe natuyiteleke uunona kuza petameko tonyanyula nende uucarrots nende enyangwa toyinyanyula nawa etakali nende iihakautu nende okatete komahangu iikulya mbi yili lela natural oyo natutameke okuteleka iikulya yuunona wetu yili natural ya inatukala tatu landa omapolisa niinima aihe nzi yaza moositola ya ongashi ndapopi nale o social skills ongashi okupopitha okaana koye say goodbye knock tokonkola pomweelo mpono nako takiilongo okukonkola nando okuli ya oyo yimwe yomiinima tayi tukwathele okustimulate okaana kiilonge okupopya kokakwatwe ko autism ya naasho wuna epunda noho omukulukadhi wuna epunda opoint onkwawo natango sho wuna epunda isila oshimpwiyu sho wuli metegelelo inonwa omiti inaashi pumbiwa
ja ikuja iri organic, kara uri picky with your food. Inowa inimo inji nzo yo beauty product anzono, kara ngato tara kuja oshike tovuru kuwaya na shike tovuru kuwaya. Ngero wa iko shipangero, don't stress noho unnecessary. Don't stress unnecessary and make sacrifices. Ngero oshike, what do you call it? Ngero morning sickness ara, it's natural to vomit. Itape anendo kuthomiti, it's not going away. You are just bringing problem. Omitidimo pamina do parero kana nosho. Oshimoshi kwa ndadi kambara ndikwe dhimbweko ethimbo jo TV nali kare jali mitingwa. Ukanina kakarapo TV the whole day. No. Nakakarapo TV the whole day. Shashingi kakarapo TV the whole day. Itakapura kene kantu tapo tsokapura kene yako TV. Kota kirongwa inima wako TV. Owiri imwe pomo TV nende mbari mesuko the one. The thimbo arihendia na thimbo rinjina rikare ndijo kupotsa na tu. Ro ndiwe tonda kambadhara kwa video haka. Ngero unoma wedhere potura me komenda mono. Opo tu potsenire da kucha oshike tunakuninga tugamene autism. Tangu nini.